Игътибар студия. Тап ошо һүҙҙәр телевидениела эшләгән һәр кеше өсөн яҡшы таныш. БСТ каналының иртән иртүк эфирға сыҡҡан уятыусы тапшырыуы ул «Сәләм, алып барыусыларға иғтибар иттегеҙме?» Эйе, Наиляға Юнысов менән Тамырдың йондоҙо Айгөл Ишбаева кадрда. Һаумыһығыҙ, телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙ. Бөгөн 2 март Кесадна һәм Башҡортостан Юлдаш каналында балалар телевидениеһы көнө. Тамыр телеканалына 25 йәш тулғанын барығыҙ ҙа ишетеп беләһегеҙ. Ошо байрам уңайынан 2 март көнө эфирҙе балалар баҫып алды. Һәр тапшырыуҙа беҙҙең экран йондоҙҙары балҡыны. Бына бит беҙҙең буласаҡ коллегаларыбыҙ үҫеп тә килә. Әйткәндә, Рөстәм, мына һин Тамырға нисә йәштә килдең? Мин Тамырға 4 йәштә килдем. Әле һиңә нисә йәш? 13. Һинең телевидениела 9 йыллыҡ стажың бар, тимәк. Һин минән дә оҙағыраҡ эшләйһең икән телевидениела. Белеүебеҙсә, БСТ телеканалы үҙ эшен 2 телдә алып бара. Милли телебеҙ башҡорт теле менән бер рәттән, русса тапшырыуҙар да күп беҙҙә. Как готова к трудной обороне? Ну да, но если честно, я немножко волнуюсь. Как ты справляешься с волнением? Да никак не справляюсь. Видишь, у меня сколько седых волос. Вот. Это говорит о том, что вообще не справляюсь. Но мы к этому привыкаем. В общем, мне было очень страшно вначале, но все пытались меня как-то успокоить. Незнакомые люди, это, во-первых, я их не знаю, как они будут реагировать. Вот. И еще, что вот с Алями надо было все с первого дубля, как в любом эфире. Вот. Но тут как бы надо не подвести никого, то есть оправдать надежды. Дима смешной, очень веселый и всегда вот... В этот раз он спас меня просто на эфире. Ну, вообще телевидением мне очень нравится заниматься, но я как бы вижу себя в будущем телеведущим. Но у меня есть еще другие интересы, я вот еще пока что не знаю, кем точно буду. То есть так еще может быть. Растишь талантливых и красивых, а они бац и уйдут, да? 1992 йылдың 2 мартында тәүге сәңгелдәк эфирға сыға. Тап ошо көн Тамырдың тыуған көне дип билдәләнә. Әммә байрам бында эшләүсе агай-апайҙар өсөн генә түгел, тотош Башҡортостан халҡы өсөн дә мөһим. Мин шул тиклем рәхмәтлемен Тамырға. Иң рәхмәтле әсәйҙәрҙең береһе мин бөгөнгө көндә. Минең улымды Тамыр күтәрҙе, минең улымды Тамыр йондоҙ яһаны, минең улымдың таланттарын Тамыр асты. Мин улымдың йырлай торған талантын да белмәҫ инем, бейей торған талантын да, актер булараҡ булған талантын да мин бөтөнләй ул баланы белмәҫ инем. Көне буйы барған тапшырыуҙарға ҡунаҡ итеп Тамыр телеканалының ветерандарын да саҡырҙылар. Улар үҙе соры тураһында һөйләне, матур хәтирәләре менән уртаҡлашты. Я бы выделил все эти 7 лет, которые я провел в Тамыре. Это было по-настоящему классное, удивительное путешествие, приключение, которое мне помогло в жизни, ну, наверное, обрести себя. Если учитывать, что давно уже появились новые звезды на телеканале, я периодически отслеживаю эфиры, я смотрю. Нужно сказать, что молодежь, конечно, сейчас не такая, как мы, но это в хорошем плане, конечно, это комплимент. Мне нравится сәңгелдәк, ну там концерты и передачи. Я веду очень классные концерты, мне нравится на них работать. Я только что была на прямом эфире «Счастливый час», мне совсем не было тяжело. Это волнительно, на самом деле. Особенно, когда выходишь, потеют руки, и ты думаешь, сейчас ты пойдешь такая на каблуках и споткнешься. Но нет, не споткнулась, села, и слава богу. Вроде бы я не запиналась, чувствовала себя комфортно, но своя атмосфера, и так сказать, добродушно встретили, поэтому все прошло как по маслу. Скажи, пожалуйста, вот чем ты планируешь заниматься дальше? То есть у тебя есть какая-то конкретная цель, чтобы ты стал звездой, может быть, федеральных каналов?
Күн дәвамында балалар безнең менән тамашасы күптән яратып өлгергән тапшыруларны бергә алып баруы бик тә матур күренеш дип әйтергә кирәк. Һәм бәхетнамә тапшыруында бүгін миңа шундай бәхет татыны Сәлимә һәм Шәүрә исемле кызлар менән алып барырга. Балаларга кәрәкме уйнарга курсактар? Һәм курсактарһыз бәләкәй кызларны күз алдына ала килтерү авырый бит, Сәлимә. Әйе. Мин бүген бәхетнамә тапшыруын алып бардым. Накушканы. Онда ведущий булдым тагыла бер тапкыр. Мин уже икенче тапкыр тура эфирдә. Икәһелә шул тиклем зирәк, шул тиклем етеҙҙәр. Уларға бер нәмә лә аңлатып торырға ла кәрәк түгел. Камераға ла матур итеп эшләйҙәр, телмәҙәре лә шул тиклем яҡшы үҫешкән, әңгәмәселәрҙе тыңлай ҙа беләләр. Уларға матур итеп төплө һорауҙар да бирә беләләр. Һәм аҙағынан хатта шул һорауға бирелгән яуаптарға матур итеп рәхмәт һүҙҙәре лә еткерә беләләр. Monster High куклдарына һеҙҙең мөнәсәбәтегеҙ ниндәй? Ниндәй? Monster High. Мин беренсе тапҡыр ишетәм. Был бик ҡурҡыныс куклалар, Эльвира, әйтергә кәрәк. Уларҙың баштары ҙур, кәүҙәләре бәләкәй. Бәхетнамә бик һәйбәт үтте, шундай әңгәмәләр ҡорҙоҡ, ҡыҙыҡ, минең өсөн бик ҡыҙыҡ булды бит инде. Хәҙер мына Тау-Тау хәбәргә әйләнәбеҙ. Юҡ, ҡыйын булманы, сөнки унда өлкән апайҙар булды бит инде. Улар өйрәтеп торҙолар, Шәүрә апай мине поддерживать итте һәр ваҡыт. Тамырҙы бәләкәй саҡтан ҡарайым. Теге йылды Тамырға килеп кастинг үттем һәм Тау-Тау хәбәрҙең ведущиһы булып киттем. Бүгенге көндә Тамыр телеканалы 300-тәнән ашу проекты әҙерләп эфирға сығара. Мәҫәлән, 6 йыл буйы өйөлөп килгән Тау-Тау хәбәр балалар яңылыҡтар хеҙмәте үҙенсәлеген юғалтмай. Көн һайын тура эфирҙа барған тапшырыуҙы 2 март көнө өлкән коллегаларыбыҙ алып барды. Вот интересно, почему во взрослые новости нельзя звонить? Ведь они тоже вещают в режиме прямого эфира. Ну, все, наверное, потому что мы не разыгрываем крутые пригласительные билеты. Ощущение несколько забытое, такое волнение. Да что там говорить, волнение? Ужасное волнение. Я, наверное, давно так не переживал. Тем более, когда работаешь с такой маститой ведущей. Вот. Ну, естественно, сам формат интересный, подача интересная, необычная. Мы, в общем-то, в тандеме очень долго не работали. Вот. Поэтому ощущений масса. Самых разных, но, естественно, только положительных. Я признаюсь, ребята, что вы исполнили мою маленькую мечту, потому что вести передачу настолько фривольно, настолько свободно, это мечта новостейного ведущего, конечно же. И самое приятное, что есть возможность общаться с телезрителями. То есть у меня такого опыта никогда не было. Это безумное волнение, конечно, потому что не знаю, что скажет человек на том конце провода, но мы справились, и безумно рада слышать телезрителей. Такие классные поздравления прозвучали. Это, конечно, замечательно. Был эфирҙан һуң өлкәндәр балаларҙан да нығыраҡ тулҡынлана икән тигән һығымтаға килде ижади төркөм. Ҡалай ҡурҡыныс! Етмәһә бейеклеге лә 3 метр, ә ауырлығы һуң 300 килограмм. Ҡурҡыныс түгелсе, был эш роботтарҙы йыйыу һәм программалау менән шөғөлләнеүсе уҡыусылар өсөн өлгө булып тора. Ҡасан тағын мин ошондай матур прическалар эшләп, ошондай ҡойроҡлы булып эфирҙа торор инем әле. Һеҙгә ҙур рәхмәт. Ошо 15 минут эсендә үҙебеҙҙең үҫмер, бала саҡҡа сәйәхәт бүләк иткән кеүек булды инде. Һәм киләсәктә беҙҙең, Аллаһы бойорһа, балаларыбыҙ да Тамыр телеканалын ҡарап, аҡыллы, матур, ихлас кешеләр булып үҫер тип өмөт итәбеҙ. Иң яҡшы тәьҫораттар бик оҡшаны, башта әҙерәк тулҡынландырҙы, шулай да тиҙ генә үтеп китте ул тойғолар. Рәсми яңылыҡтар ғына алып бара ала торған кешемен тип уйлағайным, бәлки мына бүгенге эфирҙан һуң ошондай күңелле тапшырыуҙар да алып барғы килеп китте. Минең урынымды бүгін әйткәндә Айгиз алды, Айгиз алып барды яңылыҡтарҙы, миңә бик оҡшаны. Өлкән яңылыҡтарҙы алып барыу иң ҡатмарлыһылыр моғайын. Әммә беҙҙең Карина Аҙнабаева менән Айгиз Хәсәнов төшөп ҡалғандарҙан түгел, бар тәжрибәһен, иғтибарын йыйып эфирға сыҡты. Саҡ ҡына тулҡынландыра, артыҡ түгел инде. Тексты бер 20-15 минут тирәһе булалыр.
точно вакытын иҫләмәйем. Эйе, былай әҙерләнеп өлгөрҙөм, матур итеп эфирҙа алып барырмын тип уйлайым. Республиканың төп телеканалында яңылыҡтар сығарылышы. Студияла Айгиз Хәсәнов. 8 мартка бүләк медал ҡатын-ҡыҙҙар байрамы алдынан ишле бала тәрбиәләүсе бер төркөм гүзәл заттарға әсәлек даны медалы тапшырылды. Тамыр телеканалының сағау тапшырыуҙары балалар өсөн генә түгел, өлкәндәр өсөн дә ҡыҙыҡ. Беҙҙең проекттарҙы бөтә ғаилә менән ҡарарға мөмкин. Ҙур эш алып бараһығыҙ. Һеҙ бына тәрбиәләп үҫтергән балалар әлеге ваҡытта уже өлкән ағайҙар булып киткәндәр, төрлө тарафтарда эшләйҙәр, һәм бына беҙҙең республикабыҙ өсөн эшләйҙәр. Эшегеҙ ҙур, тәрбиәгеҙ ҙур, маҡсаттарығыҙ ҙур. Рәхмәт, юбилей менән. Наҙгөл Шәрифетдинова Тамыр телеканалында 4 йәшенән. Ул Сәңгелдәк, Әйя ҡаласыға тапшырыуҙарының алып барыусыһы. Был юлы иһә Наҙгөл БСТ каналының иң етди интервью проектын алып барды. Миңә бик ҡыҙыҡлы булды. Яңы мәғлүмәт белдем. Шундай ҙур студияла ултырып, мына Юлай Ғәлиуллин менән бергә һөйләшеп ултырыуы бик оҡшаны. Беҙҙең ата-бабаларыбыҙҙы тап мәргенлектәре өсөн төньяҡ амурҙары тип атағандар. Шул турала ла һөйләп үтегеҙ әле. Бұны дөрөҫ, сөнки француздар менән һуғышҡанда башҡорттар 22 атлы полкын йыя алар. Тулҡынландым, тексты алдараҡ ҡәҙерәк белдем. Өлкәндәр кеүек текст, сценарий, интервью алдым. Саҡырһалар, был студияға тағын да килер инем. Я буду брать интервью у Эльвиры Ринатовны. Я чуть-чуть волнуюсь, очень ответственная работа. В студии Александр Абрашин. Это проект интервью. Я буду беседовать с депутатом Государственного собрания Эльвирой Айткуловой. Здравствуйте. Добрый день. Вы сами работали на телевидении. Что для вас Тамыр, детский телеканал? Вообще детский телеканал Тамыр у нас очень известный. Не только в нашей республике, но и по всей стране. И наши детки, вот как показывают разные конкурсы, оказываются самые талантливые в Российской Федерации. Иртәндән алып кискә тиклем эшләне эфирҙа балалар. Тура һәм яҙма тапшырыуҙар менән бер рәттән спорт хәбәрҙәре менән таныштырҙы алып барыусыларыбыҙ. Эрик Ишмөхәмәтов хоккейдың комментаторы булды. Бик етди бурыс төштө йәш егеттең иңенә. Сейчас я нахожусь в студии аналитики, где стоят эксперты и обсуждают игру команд. Вот, пожалуйста. Тамыр телеканалында 25 йыл эсендә бик күп бала ҡанатын нығытты. Уларҙың барыһы ла журналист, радио, телевидение хеҙмәткәрҙәре булып китмәһә лә, тормошта үҙ урынын тапты тип әйтһәк тә була. Тамыр минең күңелемде һәр ваҡыт үҫтерә килде. Ғүмерем буйына Тамыр һәр ваҡыт янымда булған һымаҡ. Һәм ул мине үҫтерҙе шәхес булараҡ. Аллаға шөкөр, шуға мин бик тә ныҡ рәхмәтлемен. Һәм хәҙер инде үҙемдең балаларым да Тамыр студияһына килеп төшә башлауына мин сикһеҙ ныҡ бәхетлемен, шатланамын һәм уларҙың һәр ваҡытта шунда булыуын теләйем. Бына шулай шаулап, гөрләп үтеп китте БСТ каналында балалар телевидениеһы көне. Әммә юбилейыбыҙ ҡанлы тағы ла күп саралар әҙерләнә. Эфирҙарҙы күҙәтеп барығыҙ, дуҫтар. Тамыр менән бергә булығыҙ.